Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Leta y'u Rwanda yahamije ko yamaze kumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yakire bamwe mu bimukira Amerika idashaka iwayo. Ambasade ya Amerika mu Burundi yatangiye gushyira mu bikorwa icyemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufata cyo guhagarika by'agateganyo guha abarundi impushya zibemerera kwinjira muri icyo gihugu. Uburundi bufite minisitiri w'intebe mushya n'umukuru w'inama nkenguzamateka mushya. Tufite n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa kabiri turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8. Ano makuru tuyatangirire muri Sudani, aho ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa ku isi rivuga ko abantu bagoswe n'imirwano mu mujyi wa El Fasher mu gihe kirenga umwaka bugarijwe n'inzara ikomeye, mu gihe nta kimenyetso cyerekana ko iherezo ry'igitero cy'inyeshyamba zo mu mutwe wa RSF zabagose ryaba riri hafi. Inyeshyamba zimaze igihe zigerageza kwambura ingabo za leta uyu mujyi wo mu karere ka Darfur, kandi zawugose kuva mu kwezi kwa 4 ku mwaka ushize, ku buryo byatumye imfashanyo igenerwa abari mu kaga itagera ku bantu babarirwa mu bihumbi amagana. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana uyu munsi ryaburiye abantu ko muri Sudani ubu hagaragara cyane imirire mibi, ku buryo abana benshi basigaye ngo ari amagufa gusa. Tujye mu Burundi aho baraye bafise umushikiranganje wa mbere mushasha n'umukuru w'inama nkenguza amateka mushasha. Nestor Ntahontuye mu kanya ahejeje kurahira amabanga y'umushikiranganje wa mbere. Uwo asubiriye Gervais Ndirakobuca nawe kare yari yatowe kuba umukuru w'inama nkenguza amateka nshasha. Biri mu murongo wo gushinga inzego nshasha inyuma y'amatora y'abashinga amateka, abakuru amakomine n'inama nkenguza amateka yo mu kwa 6 no mu kwezi kw'indwi. Ni inkuru ya Prime ndi ku Magenge hi Nairobi. Ibintu vyihuse cyane kuri uyu wa kabiri. Hakiri kare ku murango habanje gutorwa umukuru w'inama nkenguza amateka uwahora ari umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Mu kanya gato itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye riba rirasohotse. Atakanya kaciye ya nama nkenguza amateka ica iramwemeza. None kuri uyu mugoroba arahejeje kurahira imbere y'izo nama zibiri zateraniye hakorera inama nshinga amateka mu Kigobe i Bujumbura. Bivuze ko bakenguza amateka bahejeje kumwemeza Igitega iyo bakorera baciye bamanuka muri ivyo birori. Biboneka ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku murindi munini wuko haja leta nshasha, intambwe isigaye ikaba ari yo kugena abashikiranganje. Tugarutse ku mushikiranganje wa mbere mushasha Nestor Ntahontuye yaramaze hafi umwaka ari umushikiranganje ajejwe ikigega no gutegekanya imigambi y'ubutunzi. Uwo mugabo w'imyaka 47 yize ibiharuro byo kugereranya statistique kuri kaminuza y'u Burundi. Ayo mabanga yaronse mu gihe c'ibibazo bikomeye mu butunzi, na cyane cyane ubukene bw'ibitoro n'amafaranga va makungu igihugu gikenera mu kugura ivyankenerwa hanze. Ibibazo bisa n'ivyabaye akananira abahinga haraheze imyaka irenga 3. Nestor Ntahontuye aduze kurongora leta yose, ivyo bibazo n'ubu bikihari. Uwasubiriye akaba yaramaze imyaka 3 atamuti arabitorera, nawe bikaba ari byo vya mbere bimurindiriye. Tukopereze mu Rwanda aho leta icyo gihugu yamije ko yamaze kumvikana Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yakire bamwe mu bimukira Amerika irukana ku butaka bwayo. Amakuru havuga ko haya masezerano ateganya ko u Rwanda rwakwakira abagera kuri 250 ndetse ko urutonde rw'icumi ba mbere rwamaze gushyikirizwa u Rwanda. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda usubirwamo n'ibinyamakuru bitandukanye avuga ko u Rwanda rwiyemeje kwakira aba bantu kubera ko imiryango hafi ya yose y'abanyarwanda izi ububabare bw'ubuzima
bw'ubuhunzi. Haravugwa ko hari ikiguzi kizatangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyakora nta mibare irashyirwa ahagaragara. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Ni inkuru yavuzwe mu binyamakuru bitandukanye, ahanini bishingira ku butumwa bwa X bw'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro. Muri ubu butumwa Makoro avuga ko u Rwanda rwiteguye kwakira abagera kuri 250 ndetse ko urutonde rw'icumi ba mbere rwamaze gushyikirizwa abategetsi b'u Rwanda. U Rwanda ngo rwemeye kwakira aba bantu birukanywe na Amerika kubera ko imiryango hafi ya yose y'abanyarwanda izi ububabare bwo kuba impunzi. U Rwanda ruvuga ko rufite ubushobozi bwo kuzakira aba bantu ndetse ko bazafashwa gushakirwa amacumbi. Ntibizwi neza niba aba bantu bazatuzwa mu mazu yubatswe n'umushinga nk'uyu Ubwongereza bwari bwumvikanyeho n'u Rwanda, cyakora uyu ukaba waraburijwemo n'uruhande rw'Ubwongereza utaratangira kubahirizwa. Hari amakuru avuga ko hari ikiguzi cyemerewe u Rwanda kugira ngo rwemere kwakira aba bantu, ariko abategetsi ku mpande zombi bakaba barahisemo kudahishura ingano y'iki kiguzi. Kugeza ubu uruhande rwa Amerika ntiruragira icyo ruvuga kuri aya makuru, nta nubwo igihe aba bazatangira kugera mu Rwanda cyari cyashyirwa ahagaragara. Denmark, Norvege, Ubuholandi na Swede byabaye ibihugu bya mbere mu bigize umuryango wo gutabarana wa OTAN byaguze intwaro na Amerika zigenewe Ukraine muri gahunda yatangajwe mu kwezi gushize na Perezida Donald Trump. Intwerano y'ibyo bihugu byose bishyize hamwe irenga miliyari imwe z'amadolari, ikaba izakoreshwa mu kugura ibitwaro bikenewe cyane na Ukraine byo kwirinda ibitero byo mu kirere. Hazagurwa kandi n'amasasu n'izindi ntwaro. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte yavuze ko iyi ari intambwe ya mbere ikomeye itewe muri uyu mugambi mushya wo kugeza intwaro kuri Ukraine. BBC gahuza imiryango tugeze ku isaha ya saa 12:36 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tunyarukire ku mugabane wa Aziya mu majyaruguru y'Ubuhindi. Ibikorwa by'ubutabazi birakomeje muri leta ya Uttarakhand nyuma yaho imyuzure itunguranye yibasiye umurenge waho. Amakuru aturuka yo aravuga ko abantu batari munsi ya 4 bapfuye, naho habarirwa muri 100 bakaba baburiwe irengero. Amashusho ya video yerekanye imihora y'amazi n'ibyondo bimanuka ku musozi maze bisenya inyubako mu karere ka Uttarkash. Umukuru wako karere yavuze ko amatsinda y'abatabazi barimo gukora bivuye inyuma. Agace ka Himalaya kibasiwe muri kino gihe n'imyuzure itunguranye n'inkangu. Benshi mu mpuguke bakaba bavuga ko bishobora kuba birimo guterwa n'ihindagurika ry'ikirere. Dusubire mu karere k'ibyaga bigari. Ambasade ya Amerika mu Burundi yatangiye gushyira mu bikorwa icyemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufata cyo guhagarika by'agateganyo guha abarundi impusha zibemerera kwinjira mu butaka ku butaka bw'icyo gihugu. Uburundi buri mu bihugu Donald Trump yahagarikiye guha impushya za visa mu kwezi kwa gatandatu gushize kubera ko ngo bifite umubare w'abahawe visa zo kujya muri Amerika ariko ntibasubire iwabo igihe cyazo kirangiye. Ubu shikiranganje bw'imigenderanire bw'u Burundi bumenyesha ko buriko buragerageza kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ingorane hitorerwe inyishu. Ni inkuru ya Jidas yikundi mpundu i Bujumbura. Mu itangazo ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi bwashyize ahabona kuri uwa mbere bumenyesha ko itangwa ry'impusha zemerera umuntu kwinjira ku butaka bw'icyo gihugu ribujijwe by'agateganyo ku Barundi. Busigura ko iyo ngingo yafashwe kubera Abarundi ngo bahonyanga ku rugero runini amategeko agenga impusha zo kwinjira muri Amerika. Nk'uko bigaragara mu cegeranyo cy'igisata kiraba abinjira n'abasohoka ca Amerika, urugero rw'Abarundi baja muri ico gihugu ntibagaruke kandi ngo bari basavye impusha zo guca bagaruka ruri hejuru cane ugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere. Akarorero, mu Barundi 808 binjiye ku butaka bwa Amerika muri 2023, 124 bagumyeyo mu buryo budasiguritse. N'urugero rurenga 15%. Mu bihugu bibanyi byo Burundi urwo rugero ruri hasi. Muri Tanzania ruri kuri 10%, muri Kenya rukaba hafi 8%, mu Rwanda naho rukaba 8%. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba Abarundi kumenyera kubahiriza amategeko agenga impusha zo kwinjira ku butaka bwazo ngo kubera inyifato itabereye y'umuntu umwe ishobora kononera igihugu cose. Mu bushikiranganje bw'imigenderanire bw'u Burundi bamenyesha ko bariko baraganira na leta ya Amerika kugira ingorane itorerwa umuti. Ubwo bushikiranganje busaba Abarundi bafata ingendo kubahiriza amategeko no kwirinda gukora amakosha atandukanye. Bamwe mu bihweza utuntu n'utundi babona ko
iyi ngingo ya Amerika ishobora kuba ifise n'ibindi ishingiye ko bijanye n'imigenderanire. Harabibaza ko hoba hari intumbero yo guheba idolari ry'abanyamerika ku ruyeri. Ni mu gihe umukuru w'igihugu wa Amerika Donald Trump yagiye agabisha vy'umwihariko ibihugu vyafata ingingo yo guheba idolari ku nyungu y'igihugu ico arico cose kiri mu muryango wa BRICS uhurikiyemwo Ubushinwa, Uburusiya, Ubuhindi, Brazil, Iran n'ibindi bihugu. Ibanki nkuru y'igihugu BRB iherutse gutangaza ko iriko iratanguza umukenyero mushasha ujanye no kuriha ibidandazwa bimwe bimwe hakoreshejwe ifaranga ry'Ubushinwa yuan. Ivyo vyose harababona ko bishobora kuba bitera umujinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru haturuka mu majyaruguru ya Mozambique aravuga ko hadutse ibitero bishya by'inyeshyamba zigendera ku matwarakazi dini ya Isilamu. Abatuye mu ntara ya Cabo Delgado baravuga ko abantu 6 bishwe baciwe imitwe naho abandi 8 bagashimutwa. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'Ingabo muri Mozambique yavuze ko abantu benshi bishwe naho abarirwa mu bihumbi bakavanwa mu byabo n'imirwano kure mu majyepfo. Izi nyeshyamba zatangiye ibikorwa by'urugomo byo kurwanya leta ya Mozambique hashize imyaka 8. Reka noneho tujye mu irushanwa ry'umupira w'amaguru ry'igikombe cya Afrika rizwi nka CHAN rihuza abakinnyi bakina muri za shampiyona z'imbere mu bihugu bya Afrika. Ni inkuru ya Yves Bucyana ubikurikirana ari Kigali. Ikipe ya Sudan imaze kunganya na Congo Brazzaville no mukino wo mu itsinda rya 4 rikinira muri Zanzibar ku kibuga cya Amani. Amakipe yombi yanganyije igitego 1-1. Ni mu gihe mukanya ku isaha ya saa moya hatangira umukino ukomeye muri iryo tsinda uhuza ikipe ya Senegal n'ikipe ya Nigeria. Mu itsinda rya 3 rikinira i Kampala muri Uganda Cranes yaraye ikubiswe izakabwana na Algeria yayihondaguye ibitego 3-0 imbere y'abakunzi bayo basaga ibihumbi 60 bari buzuye ikibuga cyitiriwe Mandela. Mbere y'uwo mukino ikipe ya Guinea yari yatsinze Niger igitego 1-0. Ku munsi w'ejo hazakinwa imikino yo mu itsinda rya 2 rikinira i Dar es Salaam. Ikipe ya Burkina Faso izahura na Repubulika ya Centrafrica, zombi nta nota zifite, naho umukino wa 2 ukazahuza ikipe ya Taifa Stars ya Tanzania na Madagascar ifite inota 1 kugeza ubu. Tanzania yatsinze umukino wayo wa mbere ishose Burkina Faso 2-0. Abakinnyi ba Taifa Stars bagororewe ibihumbi bisaga 23 by'amadolari yatanzwe na Perezida Samia Suluhu Hassan kubera iyo ntsinzi, naho aba Kenya Harambee Stars Perezida William Ruto yemereye iyo kipe miliyoni 600 z'amashiringi niramuka itwaye igikombe cya CHAN. Ariko kuri buri mukino batsinze buri mukinnyi agahabwa miliyoni y'amashiringi. Kenya yamaze gutsinda umukino wa mbere itsinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitego 1-0. Mbere yo gukomeza nababwira ko ibihugu byinshi hirya no hino ku isi byasabwe guhagurukira gukemura ikibazo cya plastiki ku isi mu ntango y'inama nshya ya ONU kuri icyo kibazo ibere Geneve mu Suisse. Afungura iyi nama y'iminsi 10 uyoboye Luis Fayas Valdivieso wo muri Equateur yavuze ko imyanda ya plastiki igira ingaruka ku nyanja n'inzuzi kandi kangiza urusobe rw'ibinyabuzima n'ubuzima bwabwo. Icyo kibazo ariko ntabwo kivugwaho rumwe na bose. Benshi bifuza ko hagabanywa urugero rwa plastiki zikorwa, ariko ibihugu bimwe bikungahaye kuri peteroli ntibibyemera kuko bibona ko plastiki ari ingenzi mu kongera ubukungu bwabyo. Abanyamakuru bahari baravuga ko Amerika isa nkaho ishyigikiye ibi bihugu. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya saa 12:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano muri studio za BBC i Londres tugeze ku isaha saa 11:43 n'umwanya w'ikinamico Urunana. Kwa Pascal mu gasigane ko kujya muri gahunda yo gukurikirana imikurire y'abana babo. Hagati aho Bushombe mu nganzo ku bukangurambaga bw'icyumweru cyahariwe konsa. N'Urunana. Muganga muranjaka. Yego Busho. Navuganye na bagenzi banjye twumvikana ubutumwa bw'inyenzi butagomba kubura mu ndirimbo yawe. Yego. Ngaho mu butubwira muganga we niyemeje gufasha Bushombe guhimba iyo ndirimbo ku buryo tutanasinziriye. Urabeshya kanwa. Ubwo rero ugiye kubwira muganga ko ntagufashije guhimba indirimbo kandi nagufashije. Cyakara ku muvugo ho ndabyemera wampaye ibitekerezo. Nabiguhaye nyine. Ni byiza kubifatanya kandi twese icyo dushaka ni ukugira ngo ubuzima bw'umwana burusheho kuba bwiza. Abana bakure neza ntawe ugwingiye bazateza igihugu cyacu imbere.
cyane rwose. Ngaho mbwira ubwo butumwa butagomba kuburamo rero. interuro ishishikariza umubyeyi gushyira umwana ku ibere mu isaha ya mbere akimara kuvuka ntigomba kuburamo. akira busho, akira ikaramu n'urupapuro kugira ngo ibyo muganga avuga ubyandike hatagira ikigucika. Urakoze Kankwa. Nyamara rero umufasha wawe n'indashyikirwa. Busho, ibyo kwandika sinari nabitekereje. Nibyo. Ngewe rero buriya ndeba kure, ngaho mubwira ahubwo. Icya mbere maze kukivuga ni ugukangurira ababyeyi konsa umwana mu isaha ya mbere akimara kuvuka. Ukagira uti mubyeyi wonsa umwana wawe mu isaha ya mbere akimara kuvuka, kuko bimufasha kugumana ubushyuhe, bikamufasha guhumeka neza, bikamuha ubudahangarwa bw'umubiri, kuko amashereka y'umuhondo umwana yonka ari rwo rukingo rwa mbere rurinda umwana wawe indwara zikunze kwibasira abana. Ibyo wabyanditse busho? Nabyanditse. Kandi rwose nta n'icyancitse rwose pe, byose nabyanditse. Kuko amashereka ari rwo rukingo rwa mbere rurinda umwana indwara zikunze kwibasira abana. Yabirangije ngaho mubwira ibindi muga. Ubundi butumwa ukwiye kubwira ababyeyi yego ni uko umwana uri munsi y'amezi 6 agomba konka gusa, kuko amashereka ari ikiribwa akaba n'ikinyobwa umubiri we ukeneye muri icyo gihe, bityo akaba agomba kumwonsa gusa nta kindi amuvangiye habe n'amazi. Nibyo. Ibyo rero wabimbwiye rwose kandi sinzabyibagirwa pe. Ukibuka kubabwira ko kugaburira umwana ataruzuza amezi 6 ari ukumuteza ibyago byo kurwara indwara zituruka ku mwanda, ariyo nkomoko y'igwingira mu bana. Ubundi rero ugasoza ugira uti ihehe n'igwingira. Hehe n'igwingira rwose. Cyane rwose. Busho, hehe n'igwingira. Ibyo ni njye uzabivuga. Niyo twabivuga twese. Hehe n'igwingira. None se muga, ndakumva Kankwa ko umugabo wanjye agiye guhagarika akazi yakoraga agahimba indirimbo n'imivugo muzamwishyura ngahe, ko nabimubajije kuva nimugoroba akajya ambwira ngo ni ukwitanga. Yabihakanyira. Kuki utekereza ko Bushombe yakubeshye se Kankwa? Suko se. Urumva bitangaje kuba umugabo wawe nka engineer Imana yahaye impano y'ubuhanzi yakwitangira igikorwa cyo gukangurira ababyeyi konsa abana neza kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza. Nasi ndajya gutaha njyenyine Nyogoko, ndategereza Narame tujyana. Ariko Narame naragowe, ubu ndava aha mu murima njye kuvoma njye gutashya nindangiza nteke. Ceceka aho ngaho, ntukinubire imirimo Nara, urinubira gukora kubera. Mwaramutse. Mwaramutse neza Stefa. Ndabona umushikemo ugeze kure n'abuzukuru bawe. Aha, kure byaheze ko bacyocyorana bakantwara umwanya. Niko se. Ndakumva. Nta Mukakaremera mwamenyera aho yagiye. Ngo Honorine umugore wa Karemera ngeze we nsanga hakinze. Kandi rwose nayenzanye urugiro wo kubakingira umusarane maze iminsi mbubakira. none ukabuje kumushakira aha ngaha se mu murima wanjye. Nabazaga niba nyine muza aho yagiye, kuko rwose ibikoresho byanjye niho nabiraje, kuko nagombaga kuzinduka nza kubakorera. Ntumbaze ibiguruka sinjya ngendana nabyo Stefa. Ibiguruka gute se Nyirabazungu? Uwo mugore uvuga nako sinshaka no kumuvuga muri iki gitondo atankagatira. Ariko so ibyanyu ni bizima Nyirabazungu. Bya bizima bite se uwo mugore yarigize umugabo mu rugo rw'umwana wanjye Stefa. Yewe kabishika ntarigeze mukunda no mu buzima bwanjye. Nari mfite impamvu none uko iminsi ishira bigenda byigaragaza neza neza. Umwana wanjye ahindutse inganzwa pepe nta jambo agira mu rugo rwe. Ariko rero ibyo ntaho bihuriye n'ikibazo mfite. Oya reka mbikubwire Stefa, rwose ugende wegere Karemera nk'umugabo mugenzi we umugira inama, hari wowe yakumva, kuko agenda avuga nka sa n'ubwira intumva. Uramuntu mahose ngo mubwire ngo iki? Umumburize kwigira idebe riri mu busa nako rirangira, kuko nk'umubyeyi we ngiye kwicwa n'agahinda neza. Nyirabazungu, ndakumva. Ibyo no by'umuryango rwose sinabyivangamo. Reka nkomeze nshakisha Honorine nk'ibikoresho byanjye nikomereza akazi kanjye da. Ngaho rero mbwira uko tubigenza uyu munsi. Ibiki? Ibyo kujyana abana kubapimisha ibiro n'imikurire ku mujyanama w'ubuzima. Wacitse amaguru se ku buryo utari bushobore kubajyana? Stefano yambwiye ko yabonye ikiraka kwa Karemera. Ejo yakoze wenyine, none uyu munsi akeneye umuhereza. None nyine ngomba kujya ku kiraka kandi n'abana bagomba gupimishwa, kuko noneho nsibye no saa 6 nazamukira. Ubushize ko wasibye yakugize ate? Sinshobora gukomeza gusiba gupimisha Nshizirungu no mu Mararongo Pasika.
nako na Muhoza aracyabura amezi ngo yuzuze imyaka 5. urumva ko ari abana 3 bagomba gupimwa. Urabimbwira se simbizi, ahubwo na nyina twita indinda. Reka izo nkuru umbwira uko tubigenza Pascal. Uzi ko ubwo duheruka gupimisha umumararongo batubwiye ko ari mu muhondo, ku buryo tutitonze byaba nabi, kandi kubera agasigane banateguye igikoni cy'umudugudu se najyayo. Byose atari ubusinzi bwawe n'uburangare. Pascal rwose mbwira icyo dukora. Ndakubwira iki se kubizi ko ntashobora guheka umwana ngo nterure undi nshorere n'undi ngiye no kwirirwa nshoreranye n'abagore ku murongo. Uheka ariko Muzara yamuheka kuko ari mu biruhuko. Nuko rero bahe Muzara baheka bajyane wowe ujye kwirirwa wubaka. Umujyanama yatubujije rwose gukoresha abana imirimo ivunanye, nubwo Muzara uriya mukoresha, ariko noneho kumuhekesha umwana agashorera abandi byaba bikabije. Nuko rero siba n'ubundi usanzwe utubahiriza gahunda zose uhabwa n'abajyanama b'ubuzima. Nose yaturi hari urumva umuntu amukizwa n'iki Pascal? Ntutwite se? Ntazo umubwire ko utari umeze neza kandi nanjye ntari impari ngo mbajyane. Urumva? Ubundi simbona agenda n'umunzani na cya kindi babambika ku kuboko. Nakubura araza bapimire hano. Ariko uguzi ko abayiriwe bapima abana bo mu mudugudu bose. Urumva uwo mwanya wo kuza gupimira abana bacu hano ari bubone koko Pascal? Ko nagusabye imbabazi wambabariye Stefa? Oya yewe, muranyishyura yo kubategereza. Nuko ndakwinyize ntubwire umugabo wanjye ibyo kongera amafaranga, kuko noneho yahita umutwe pe. Ariko uziko nagutegereje amasaha arenga 3 unuri, iyo njya handikira kamba nkigeze hehe. Erega sinagombaga gusiba gupimisha umwana wanjye, kandi rero rwose nahasanze n'abantu benshi. Gerote nahasanze abagore bagenze banjye maze igiparo kiraryoha. Uziko wagira ngo waruhari Stefa. Abagore ndabazi rwose yo muhuye. Inkuru ziratangira umwe aravuga ndakikiriza undi agatera rundi nuko mukavuga. Yego izo nkuru ziryoshye zari zihari, ariko siko byangendekeye pe. Ahubwo nagombaga kuva gupimisha Migi ku mujyanama w'ubuzima nkajya mu zindi gahunda zirebana no gutegura ubukwe. Gaho rero kengura umpe ibikoresho tudahera mu rugo. Ahubwo rongeye no kugusiga hano. Umva kandi kuko hari ibyo ngomba kunoza birebana no kwitegura ubukwe bwacu. Ariko uvuze ubukwe uranyibutsa. Niko nuri. Karame. Niko ubukwe wamugize ute? Mabukwe? Ni iki wakoreye nyirabazungu gituma akuvuga nabi akanavuga ko ugiye kumuhindurira umwana inganzwa? Umva rero umwana w'umukobwa mugira inama. Ndakumva. Niba hari n'ibitagenda neza hagati yawe n'uriya mubyeyi, ubikosore mu maguru mashya. Kuko utabikosoye mwazabana mu bushyamirane kandi byaba ari bibi cyane mu muryango wanyu. Bimbwire neza Stefa. Ngo yavuze ngo iki? Uramenye muko? Singiye gusubira mu magambo ndi umuntu w'umugabo. Ni inama nakugeraga nk'umuntu mukuru kuri wowe. Uriya mukecuru asigaye agenda nkwirakwizanya rurembo yose rero. Stefa, wabimbwiye byose koko? Mbwira rero wowe ahubwo nuri. Wamukoreye iki? Oya rwose sinshobora kwihanganira kuri mukecuru agenda asebya mu bantu rwose. Urumva adashaka kunyicira ubukwe? Sese numva n'ubundi byo twagushakiraga bamaze kubikora Nosiya. Kuko n'ubundi uyu munsi nakoze igikorwa cyo gupima imikurire y'abana mu mudugudu, umubyeyi wese wahageze namubwiye. Nizere ko n'abandi bajyanama b'ubuzima babikoze batyo. Imidugudu yose ntipimira rimwe. Hari ababikoze ejo, kandi twese intego ni imwe, ni ugukangurira ababyeyi kwitabira uwo munsi wo gutangiza icyumweru cyo konsa. Gusa Nosiya atari twamureka kwitahira Devo. Namwe murakoze. Kandi n'ababyeyi batashoboye kuza gupimisha abana ndabageraho mu ngo zabo bakangurire kwitabira icyo gikorwa. Busho. Karabe. Bite byawe ko mbona wambariye urugamba? Niko bimeze rwose. Ntarwambariye rwose niteguye gucuranga nkaririmba zigati zazo. Karibu Bushombe we. None se uje witeguye ko witwaje inanga na gitari Busho? Nitwaje ikoresho byanjye byose. Ngo mbacurangire rwose mwihitiremo. Namuhitamo ko nzacuranga inanga ya gakondo nzayicuranga. Namuhitamo kandi gitari nabwo rwose ngiye Bushombe hanya mavya ni vizo veni eke Mr Bushombe cyamamare nditeguye rwose. Uri umuhanzi w'icyamamare koko. Ngaro mni muhitemo. Ni gitari se cyangwa ni inanga? Nje mise mu gitari. Ndagira ngo rwose muze kuvuga ko bimeze maze namwe mungira inama. Ngera ndahitamo inanga. Ngaho da. Rwose icyo nshaka nuko bacurangira mu kihitiramo neza. Mbanze se iki gitari cyangwa inanga? Ngewe rwose ndashaka inanga. Ngaho nkawe nyumve. Ndashaka inanga ngewe rwose titire. Nge ndashaka gitari. Umva rero nutabasha kumvika ntacyo ndi bubamarire rwose. Bose muraba mumfashije.
ndabasabye rwose munyorohereze namwe muhitemo kimwe. oke titire ndaguhariye ngaho nakoresha gitari. urakoze titire rajante. murakoze rero. indirimbo yanjye mbese ndashaka kuririmba mu buryo bwa rege cyangwa se rege, yaba rege cyangwa irapu. show babyeyi mwese mwigire hino mutege amatwi mwumve inama tubagira ku bijyanye no konsa abana banyu. konsa ni ingenzi. muri kumva bimeze gute? awe icyaka n'ikibi kiragatsindwa n'abakuru. Pasika urakoze nuko nagurumanaga pe. ya baba niko Pasika ndakumva. wowe n'umugore wawe mwibereye mu kabari koko? none se ko tuvuye ku murimo urumva kuza kwisengera ari ikibazo? muvuye ku murimo muza kwisengerera? niko bimeze mujyana. urabona turi mu gihe cy'izuba, umuntu aba yarigiriweho rikamwakira. niyo mpamvu rwose tunyuze hano ngo tuzimye iki kinyagwa cy'icyaka. ni ukuri mugira isoni nke pe. icyambere mwasibye kuzana umwana wanyu kumupimisha ibiro n'imikurire ngo turebe ko hari icyahindutse, kuko ubwo duherutse kumupima ntiyakuraga neza. ariko rero uyu mugore namubwiye kumwitaho agahindura akita ku isuku kandi akamugurira igi rya buri munsi kuko amafaranga arayakorera. ndayakora ariko namwe murabizi abana bose dufite duhaha ibiri bubahaze. ibyo by'amagi n'indyo yuzuye biza nyuma. erega nubwo ntwite sinamucukije. mukobwa ja karama ubu ko nababwiye wowe n'abandi babyeyi bafite abana nasanze mu muhondo ngo muze mu gikoni cy'umudugudu, abandi ko baje wowe waraje? nabuze umwanya mujyana. uzi ko abana bose bitabiriye igikoni cy'umudugudu bakagaburirwa ubapimwe kandi bameze neza ntawe ukiri mu muhondo. none uwawe utanazanye ntiwigeze uza kumupimisha ngo turebe ko ubuzima bwe buhagaze. aya ariko ni amakosa kandi turayemera rwose. urebye ni ukubikosora pe. ikindi reba uko ugotomera inzoga uzi neza ko utwite. twarakubwiye ko izo nzoga ari mbi ku buzima bw'umubyeyi utwite n'ubw'umwana atwite. kirazira kunywa inzoga, itabi, ikawa cyangwa imiti atandikiwe na muganga. ubwo ndavuga imwe ya gakondo mwivugutira kuko byangiza imikurire n'imikorere y'ubwonko bw'umwana biciye mu ngobyi y'umwana. ubwo wahise urekeraho kunywa inzoga mukobwa? no ku mubyeyi wonsa kandi kirazira kunywa ibisindisha kuko bica mu mashereka bikangiza ubuzima bwe, bikaba byamuviramo kugwingira cyangwa kugira ubumuga. aho ntimunyumvira mukobwa? ndakumva. uracyanywa wumvise ibibazo ushobora guteza umwana utwite ndetse no mu mararungu cyo? mukobwa ja karama ushobora kumva ibyo nkubwiye ukareka inzoga? mukobwa jana ko aryumyeho izi nama agiriwe se azazikurikiza. naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. mu gusozana babwira ko leta y'u Rwanda yahamije ko yamaze kumvikana na leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo yakire bamwe mu bimukira Amerika idashaka iwayo. naho ambasade ya Amerika mu Burundi yatangiye gushyira mu bikorwa icyemezo leta zunze ubumwe za Amerika ziherutse gufata cyo guhagarika by'agateganyo guha abarundi impushya zibemerera kwinjira muri Amerika. Uburundi kandi bufite minisitiri w'intebe mushya ndetse n'umukuru mushya w'inama nkenguza mateka. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Derek. mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. amakuru yacu utumvise kuri radio arakomeje, uyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ni bbc gahuza.com.